Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke lana ukuthi mawuthe usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana. Ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe, ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe khona uzokwazi phela ukuthi-ke uyibe sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa phezulu ngiza nazo ngizokufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze zingaphuthi lezo ndawo njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje kulethele-ke udaba olushaqisa-ke ngendlela-ke esimanga-ke laphana-ke isihluku-ke ezingenayo-ke lana-ke sithi isihluku owesilisa eshaya intombi yakhe ngesando ekhanda yaze yashona. Nguye lo owesilisa obulale intombi yakhe eneminyaka engu-20 ngesihluku, wayiqima ngesando ekhanda yaze yashona. Ubese eyaboshwa-ke enake lo mlisa-ke. Lesi sigameko senzeke e-Eastern Cape. Mina-ke ngizocela kuwe la ukuthi ungene kuma-comments ufishe uvo lwakho ukuthi ucabangani ngalo mlisa-ke lo ovele-ke washaya intombi yakhe ngesando-ke laphana-ke ukuthi-ke bebebangani akwaziwa-ke laphana-ke nanokuthi-ke bebexabene-ke kodwa-ke kusobala ukuthi-ke bebexabene-ke ngoba kukholakala ukuthi bengavele ayisukele nje ayishaye-ke ngesando, kodwa noma kuthiwa-ke bebexabene sengazi-ke impela-ke ayishaye ngesando endaweni-ke ebucayi kanje ekhanda. Mina ngicela khona ngene-comment section ngiyafusha uvo lakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu bese wenza ukulungile nje ungixhasi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukushona isenti-ke elimnyama-ke kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.